mbona mnalala? Uvira jambo. Kwa majina mimi ni Muindo Nzangi Butondo. Na nimekuwa kwa muda mrefu waziri wa vyuo vikuu, enseignement supérieur. Nikakuwa vile waziri wa development rural. Sasa Rais Tshisekedi aliniambia nikuye nitengeneze mambo ya kulima. Mnalimaka huku? Walimaji wako wapi niwaone? Mko yangu hapa. Nafurahi kufika hapa Uvira sababu Uvira iko parmi ma ville zenye zina resiste mu Kongo. Nafurahi kufika Uvira sababu mnajua kama tunakuwa katika vita na Uvira mumeweza kuresiste mzuri. Lakini nilikuja kwa mambo ya kulima. Tulikuja sababu mnajua president alinunua vitu mingi iwepo mamule ambayo iko pale Bwekera sababu ya kusaidia watu kufanya kilimo hapa Uvira mzuri na kupata chakula. Hasa hivyo vitu vimeikala pale muda mrefu, bado havijaanza fanya kazi. Ndio maana nilisema nikuje niangalie namna gani vitaweza kutembea tena. Unajua kama katika hii region tulikuwa vile na Sikeri di Kivu ambayo ulikuwa unaita zamani Sikeri ya nini? Ya Kiliba. Nayo imeikala muda mrefu. Wakati zilipita ilipatiliwa watu wa Tanzania waweze kuitengeneza, lakini inaonekana nao wanafanya nini? Wanafanya na uzembe kidogo. Ndio maana tunakuja ili tuone namna gani hiyo kiwanda kubwa inaweza tena kurudilia kazi yake, kusudi wale ambao walikuwa wanaishi na mambo ya sukari waweze kuendelea kupata chakula yao kupitia pale. Hivi sitasema mingi, nitawaambia tu aksanti kwa sababu munaendelea kukroa ku Republique Democratique du Congo nchi yetu. Nitawaambia aksanti sababu munaendelea kuresiste kama waresista. Nitawaambia aksanti sababu munaendelea kusutenir Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ni president wetu. Nitawaambia vile aksanti sababu mulikubali kupokea gouvernement provincial ya Sud Kivu kupitana na matata ambao walipata Bukavu wakakuja hapa mkawapokea vizuri. Nitawaambia vile nitaprofite kupatia pole na aksanti kwa askari jeshi wetu ambao wako hapa waendelea kufanya kazi ya mzuri na nyewe mnaendelea kuwapatia confiance. Nitaprofite vile kuweza kuwashukuru wa polisi ambao tunakuwa nao hapa wanafanya kazi. Nitapongeza vile wabibi wa askari ambao wanakuwa hapa. Nitawafelicite wote, na ya mwisho siwezi kumaliza kama siwafelicite wazalendo.